Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Ivi Psychology Mabzongo a fika a hi susa a ti vangela ku va a tseketseriwa eka xiyenge xa mabulu xa Facebook. U fike a posta xithombe xa studio xa kahle swinene. Ivi a tsala leswaku Psycho independent ama 50-50 4 ways. Se hi ndlela leyiwani swi siva vaseketeri kumbexani valandzeri va twa ingaku Psychology Mabzongo se u lo ti endlela studio xa yena tanihiloko se a karhi a tiyimela. Se loko hi nghena eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo ve ku n'wi hlaseleni van'wanyana. Loko hi fika hi languta laha Cassius Chabalala u fike a tsala leswaku swi kahle ku navela ka rin'wana ra masiku hosi yi ta hlamula ivi a vekela xithombe lexiya. Se swi tikomba kahle leswaku ri xithombe lexiwani Psychology u lo xi gugula ivi a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a endla ngaku studio xa yena. Se swi endla leswaku ri va n'wi nghenela kumbexani va n'wi hlasela. Kasi Felix yena u fika a tsala leswaku lexi i xa le USA studio. Xisirhelelo yena a fika a tsala leswaku ri hambi u ya yimbelela ka xa Lil Wayne loko ku vhuma swi tsandza i noto. Se mi ta swi vona leswaku ri kahlekahle la Psychology u le ku hlaseriweni swi kha swi sukela ka ku va a posti studio xa kahle swinene a kombisa leswaku ri studio lexiwani i xa yena tanihiloko karhi a tiyimela tanihiloko a ti vitana leswaku ri Psycho independent. Kasi Hassan PM yena u fika a tsala leswaku lol byi ku yengini vo dlaya nyoka se wo kayakaya tlhelela Centurion hi ta tsundzuka leswaku ri Psychology loko a nge se tiyimela a tirha na xiyimbeleri Mr Post kambe endzhaku ka swona se u tirha na dlaya nyoka na van'wanyana. Se loyi u kombisa leswaku ri Psychology vo lo n'wi yenga leswaku ri a suka le Centurion kumbexana a nga ha tirhisana na xiyimbeleri Mr Post se u yingayinga kumbexana ku kayakaya. Hi ta tsundzuka leswaku ri Psychology loko a nge se tiyimela a tirhisana na xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu naswona vunanga bya yena a byi kandziyisa le Centurion estudio xa Mr Post. Se sweswiwani se u tirhisana na vanhu va ku fana na va dlaya nyoka kambe hambiswiritano hi pfumela leswaku ri Psychology loko a kala a posta studio lexiwani u na ku navela lokunene leswaku ri siku rin'wana na yena a nga va na studio xa yena. Hi karhi hi nga rivali leswaku ri Psychology u tshembisi leswaku ri nyan'waka u ta humesa album ya matimba leyi nga ta va yi ri na beef loko hi karhi hi tshunela eka N'wendzamhala leyi nga ta va yi thyiwe leswaku ri December Bvonyo naswona eka album leyiwani u ta va karhi a tseketsela na ku bifa. A nge vi na ntwelavusiwana kumbexani hi post leyiwani a ringeta ku hi kombisa leswaku ri a nga va se a sungula ku tirha album leyi nga ta huma hi N'wendzamhala. Leswi ala ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.